ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni sieli lika saa Mwanza kamondili na timatuku miongweli na ili mwaini wa Mwanza mwaka ni ngilili na miongweli na imwe saa cia ukwata Vilingi wa Mauvoo kuma Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba diudhocha tutambani imwe ngina mwiso wa Mauvoo maitu masitwa makwa nitawa Veronica Siombua oingi na tunenanye ndini wa mitandao ya mikumukaniliye vala Facebook tukwatia ta Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV oingi na tunenanye kwisila utumani mukuvi kwa ili 391 ninaudhocha musiaisia tumane ichao kikitikie ndini wandie itu ivalo situ ovamwe na kaunti situ. Muvea wa kisomo utongwewe ni Profesa George Magoha ni watangasa kuolwa kwa ndivi ila siva wa maskulu ni kana school fees vala maskulu manesheno maolwa na silingi ngilinyanya na maana 5 na moala angi maolwa na silingi ngili 5 na maana 5 o ni kuidhiwa matukumasiana kuidhiwa maskulu ni mwaka kana tamu wa mwaka wa ngilili na miongweli na imwe kuidhiwa we munini yakaitu kwate Mauvoo onde. KCPE results around April and the representative of the CEO. Then we have a table, allow the CS to take a group photo, but before that, the good work that they have done. We start with my brother, this man who is bigger than me, Dr. Juan. And we agreed, having consulted His Excellency the President, and he concurred, and he said we should prorate downwards, because the term is going to be 9 weeks less. That is for the boarding schools. And the money, the government pays for everything except the food that the child is eating and the boarding. So if you are not boarding for 9 weeks, then there is a saving. And if you are going to eat back in your house for the 9 weeks, you don't have to pay at school. So we came to a generous midpoint where we say, for national schools, you pay 8,500 shillings less. And for all the other schools, you pay 5,500 shillings less. Kungini kana ekali mamwingi na ala mekala vakuvi na LELU wanzeloni mena undu wa kutania itina wa mumbunge wa Kisiokiu Gideon Mulyungi kwambisya kuongelwa kwa LELU usu ivinda ya keli wala LELU usu ukwikwatiwa kuete maendeleo ovamwe na kuthandasya utandithya na miunda kuongeleka mathoa nundu wa kwitha na LELU museo ovamwe na mauseo angi maingi Lina Musangi nutumbanisye Mauvoo asu kwa withianu. Ekali mautui wa kali sasa mwingia katika untini ya Kitui ni matani ya kuendeswa kwa lami wa kuma musini wa mwingi kuthimu vaka sokoni wanzalone. Ekali ani maweta labiuta au kuvingwa vya sale kisioniki kuola kitova mwana ukuikuitha WAKI na mota tumba wani kito ukethia tuivika mwingi tuikali tututa na thamba yu ila lami ukwikiwa wethia tuyaseo twilieta akaja lange mekala mwingi nundu twithia ona tuma musi tuthambite tukavika mwingi twi sawa twiatheu ondo tumie musi kwau twetungia mheshimiwa witu muvea muno nundu wa kuona thina usu ithieta iveti ni tukuiwa mutwe na utanu munene muno no kwithia twikala twi angaru twenda kwithia twi angaru na ni tunomba wani kito muno kindu kingi tukutumutungia muvea no kwithia plot isi tu ni siuvanda na ukwithia nitwakwata mbesa mbinga ingi kwa nitukuwa utanu munene muno na kingi be ya mota ni kwithia yathanga no kwithia yuethia ndatiko 5 tuvika mwingi kwithi ingene makulelelo uwongelo nikana makavikie kutetheka o muno ndebe ya mheshimiwa matokelange na mbalezi kumara kiseveni nabikie atotwaise twangia makalego cia kusueni wethia ni ucio muno kana wethia ni no alama uma mwingi maendete kalisia mboni ndio nesa pinda genge tunaweza na challenge muno ndo watu kitu wethia ndo akorogation matuko ile 3 no enda ngerenji ngale no uo wethia kwena marina lakini vitu hivi
kabisa kwanza wafika ukiseveni kuri mwingi ni dakika 5 na ziethela vamwe na uu ni makulia wiki wetu mundo kana bams ni kana mausioma ulelo maikanangwa ni mbanga cia lelo ni lagi ngitu kulia ni ethia contractor ni wanengo gwia eke alami tafadhali nege alami na gwikia bumps nondo yu pangelekanyo anjali ile negikie kwa kathusi ugethia ko 9 bumps anjali zindikika iyo na wazo bolondo mama uzu balone ndio kimyo nondo wakwithia ngari na speed muno ona tikindu kingi kwau ondo la miwende na gwikwa tafadhali bumps nisikiwe nikana withia mawizi maitu na mama na mbio lele abau ando maitu mena mbio minene lami ni musio lakini totena bumps yuke kuke kalabo yo kabanda dana ngenda ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Zama ya tumia va Kenya yu ni mawetie kana maunenanya ala maendeye makana kuongelangwa kwa ivinda kwa musubi kutongoesya itina watamu ili kuthela ni mailite maundwasu kutwaiwa kwa ui na kunenanya nikana maikatwaiwe ute na katiba na edhiwa wendekethio wa kuvindua kwa katiba wa BBI ukavitukithwa nonginya utwaiwe kwanzia ila ya ilite. Nimejibu hilo. Mambo ya siasa kule juu ikiwa ni mambo ya BBI na kadhalika, sisi wazee hatuingilii pale kwa sababu sisi ni baba ya wote, whether they are pro or against BBI, whether ni wa chama hii ama chama hile. Sisi wazee tuna embrace all of them, they are all our children. Kwa hivyo wacha tunawaomba wakijadiliana juu ya jambo lolote wasilete furugu, wasifanye watu kubishana na kupigana. Hiyo tu, hiyo ni msimamo wetu. Election ya 2022 hatujasikia hata rais mwenyewe akisema mniongezee. Akiomba basi itapelekwa kule mbele. Sisi wazee tunasema hivi, wasomi wa constitution ndio wataamua anything that is arrived at. Sisi wazee, we will call the house to order kama kuna too much chaos. Sisi wazee sometimes kazi yetu ni kusema order in the house. Vile ilivyo hata sasa kuna kelele nyingi hapa na pale, na wazee from various communities ambayo tuko hapa, all the communities in Kenya, tutasema where there is noise we will say order. Wazee watasema order in the house. Musiaisya livotisu niyo kutunenga ivuso ya ukwata udhumo vanini indi ndukathivasa nitusioketheti omituki na Mauvoo mbeange twende na kumanithia kila kikitikie akaitukwate utandithia. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito utongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda anaitu maisio siake suwani nginyamo sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu utongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba utongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo 1Pm tufikie kwisila nambani ya simu noti ina kenda ile na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Vayenzia ngaliko sionde uvana utumika mudhiani wa LELU kona nyakana ngali sionde iyetekilityo kuvita. Moto ino mbete siya simwe yaku niota nekata ningi niota ni koibe yake keve mutsinga wa ula nosie kwa mulemba ndinesa koiba sukuma ine nosie bagwa mitango ndipite yune ota ina badikwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa nyanya 1. Nina udhocha ingi musi aisia tutambani emwe gina mwiso wa Mauvoo maitu. Musi wa masaku wikundu kwingi kwa kuendesya. Indi andu waingi alama tambuka musi ni mavika kisioni cha kwa mwilu kila kilelu ni wakuma masaku kuthika ngundo wakuvi na soko wakaloleni ndini wakisioki cha kwa mwilu kiwu mitungi na kiwu ki mitungi ni na sindu ingi nisiambata kima vandu vakuthea undula utuma andu aingi alama tambuka kisioni ki matiwa na makulio maingi weniwisi kitumi cha mausenyo Livota witu Daniel Mwongela nuthaye yatu na vika kisioni kiu kuthiana mausenyo na atumbanisia livoti ye mwanya na ila menengete isitwa ya wewamba kuona uu. Musiesia ndini wa kilungu chambe nitethiwe tinena na NND na kuisia kisio cha mwilu balakigu unonie kiambata indi mwatongoi matwaisi ki yulu wa kisio ki ndino akila tukwasiani kana serikali ni ende serikali masako ni ende na unena nyina NND ma kisio ki kisio ki ni kana matwile watilo bandu na serikali ni kuwawese thia ni base obua ila twita recreational facilities bandu batonetha hoteli o nduka cia hotel andu leu o kiwu ni kana alame kukabawese thia no mai enjoy o siendo bingange kwe kusisa siendo izu cia gravity kwa ube mpango uendelee katika menena ndilie katika serikali na NND ma kisio cha mwilo ukweli umone kana tuyikite siendo izi cionthe itina wa serikali kunengane mawatho asu ndiaisa kuosa matambio alama iliteni kana kwa ile kisio ki ni undula uende na kwikia NND ma cha mwilo wiya maelese kana watialite kavinda kanini na miaka mbingi neyo mbituku itina wa gavana wa kaunti ya Masako osa kivila cha utongoi falava iwaliko waisa kuoneka kisioni kicha cha mwilo kila kinguma bingi ndhionde onaisioni bingi sia vande ya Kenya. Boniface Mumo kuma wa cha mwilo pane twatia twathoka na nitukwaki wa hoteli na mpaka wa leo hoteli tuyaisa wona kila kineke iwe bani kibwao
na kinekiwe last week na be na miaka kadhaa kuma twatabwa kana tukake wa hoteli audio twetelete mwaka kuthiola ungi budget kuthiela ingi enende amethitwe maini wa wathi usu wa maendeleo kisioni kicha cha Mwilu vala methitwe maithukisya wathi usu wa kwaki wa hoteli kundu kwa uthiomwa kwa kiwange itikisioni ki vala yuma kwete manovi mena wia wakana kisio kino kiemesa ukusia maendeleo nundu milati ila yanenganiwe ndiaisa kwambiwa na vainda lili sia kwambiwa kwa milati isu na serikali ya mazaku kwezela muvea watalii methitwa maitukenga nundu tine iwe bairi yake hoteli na tinawona budget nene kuniwe tineona kindu yukila matwekie matwete ye bai wo ile na tine zaona kindu kingi unienda governor we bala we with we kana pa cha Mwilu gravity petha na maundu mazio na mautetia wailetwa tutethia no itwoni ondu tailetwa zonga mbe babe aigaingi muno matinda amana na tiailire kala mana itienda mawia na babe wia wailetwa tuko katwaki hotel uzu tika seobegwa mazipline te yawa atiyiki wastima ba tika tukuma 24 hours babe na thina mwingi nundu tiona bena thina hotel nduka yue nindi tialetwa matuko manini uge ume na ngavana tiendotie wa meki government yaku cha Mwilu hiyo itiete lolo ngiukuka na ngavana Wengi MCA wa Kisioki changelani Mutitoni ward ni wailesekana vethitwe vaivathwa mbesa sia kwa ile kisio chu indi vethitwe na wito wa kuthoa kitheka kuma kwa enenthi ndituila sia kaiwa ni enenthi ma Kisioki. Serikali niyumbanĩtie kukuna maundu meki bathukanio o pamoja na bala boka kusiwa nundu wa kiuo kuleana na miao ya gravity kikagita kwambata bandu bauthea ni ba propose yetwe kwitha na misuo ni ba propose yetwe kwitha na mini park ni ba propose yetwe kwitha na kundu kwa picnic na ni kwa propose yetwe kwitha na ona restaurants na itogite na mainjinia makasurvey planners makona ni chau cha ile kwa ba no kila tiende na kuatia kwayu ni mbesa ila ito na itha sieva eneitheka kisioni kiuneka no kethia mainengano itheka cio o maitethesia nao serikali ni yakunawia niguo vaiuli wokutha woka maisa unya muthia lakini vena wia munene kana mawatho asu ala manenganiwe kavindani kala gavana wa kaunti ino wekaleile kivila cha gavana no maeme kwisa kuyania ikulio nene yende ya kwithiwa wiolota isa kwambiwa miakani mbingi mbitukuno minwa kavindani kala menini itialite na yu bikapauwe thitu yono serikali ya MCC ba majisako za Untitled Chapter thitu nene tu na mambia ndo kama kia kiboke na mimi matukwe mandi ma tomato na za umo gibelane mataizo tuka mimi lazima wetie sindu zima wetie mato no ko rwake yabai nisele to kwakwa at least uketha no to kilanganja no tumeloche nini uketha yaba ona mayoka ba uketha no boka ndo ngi tofauti kuma kwaza iba mesi sifa muzungu ndako kaba kwa kagethia kibutu mutabiwa ba ndandakani wamapenda okendo presentable at least uketha onani malumo kuma kula myoka uketha no meona kindu kiele kuma kisioni cha Mwilu kila kiukamba wa masaku lelo ni wakuma masaku kuthika ngundo wakuvena soko wa kaloleni isitwa ni Daniela Mwongela Mutongoi TV.
Musiaisya tuirindini wa mathau na mutongo kana muvango wa kukwatania amuika kukilia inengo ovamwe na kumavetangana na itindo nthuku kavindani ka maskulu mavingite kwisila mathau ni wambiwa kauntini nini ya Matungulu ovala timu wa mbe kana timu miongo ilisi kwikwatiwa kuthauka kilungu cha chumwa ki na kumina tournament ino matuku miongo ili na itano kiwanzani cha Mackenzie. Paul Ndenge naula ukwatie muvango u ayasya kana mathau ni maanake alamena miaka 16 kuthea na ke kocha wa timu wa Koma Junior James Gungi ni waweta vevata wa atongoi 10 na kutethia anake maende na kuonania inengo syo ya kuikithia kana mwika meno ndwa kwikana kumavetana na itindo nthuku kavindani ka skulu ivingiwe juma thoma muvela wa maoni mambiwe kiwanzani cha Mackenzie va Matungulu. Mathau amekwatiwa kuthauka chumwaniki na kuminwa muthiani wa chumwa matuku 25. Nawano sio at least ni matunge kiwanzani na organize tournament yonini ya about a week ndo holiday mavungete ya imwana si under 16 years ndo sio at least sio itono tavika kwa the purpose ya tournament ni at least kusisi ya talent no vela kokutwe wa the otwena itwe batu na timo 20 teams sia Matungulu yonde yo world sio onde sia Matungulu sio tuende siezu tuambia sio monde na final ni matuku 25th on Sunday. James Ngugi ula ni kocha wa timu ya Koma Junior ni wasekana vevata wa kusuvia anini na kukilia inengo sio na nome kwithwa maenda motethio kivuthukanyo kukilia inengo hii. Tumejumuika leo hapa tucheze tona ya under 16 tujibabe kwa hii area yetu tukitafuta masponsor tunawahitaji wakuje hatutaki kuachilia mavijana tunataka kuwalinda wakati wamefunga shule tukue na wao wacheze tukiwaangalia hivyo tunaomba wahisani wajitokeze tuko na maplayer wengi sana hapa wanaweza enda mbali vijana wakuwe busy tuwachunge maisha yao ya baadaye sababu tukiwaachilia watakuwa vijana wambaya. Mathau mandena kwa tamba umetho melekelo kwa tongo methwe mema mbe kutethia nini mandena kuyana maziondo tonothethe si mwana isi to na kindu chonde kilawe na cho yoitha ni muvila yoitha ni konsi yoitha ni bips yoitha ni uniforms tumatethie nikenda maumane mevetangane na drugs. Timu ila sia vingwa kiwanza ni timu wa Mackenzie uithoka na timu wa Kalandini ovala timu wa Mackenzie wonye kito timu wa Kalandini mbao inya kwa kamwe naso imwana sia kandavu sia thingithia neti malatatu na kuvinga imwana sia Koma mbao 3 kwa kamwe. Mimi naitwa Peter, mimi ndio captain wa Kantafu. Tulikuwa tuwacheza na Koma tumedefeat 3-1. Hii nasikia nito nilikuwa imetengenezwa na MCA. Naweza ambia mavijana morali ya muhimu. Oingi mwana sia misuni nisia vinyani na imwana sia Homeboys imavingite mbao imwe kwa vathei. Ilikuwa fiti tumecheza na bado tunaendelea kucheza na tuko na timu mingi. I hope tutashinda na bado timu zingine watashinda. Hivyo nataka kuambia vijana wenye wako nyumbani waingie futa wacheze inaweza peleka mbali. Napenda futa juu hiyo ni dream yangu. Nataka nicheze kwa ligi kubwa kubwa hiyo ni dream yangu napenda nicheze futa tu ligi kubwa kubwa. Hiyo tu ndio nasema. Mutongo imathauni kuma kiwanzani cha Mackenzie Matungulu nitawa Mboni Mutesia. Mavundisio mamuvila wa kava Kenya kana FKF ni mamina na udhela vala mavundisio meima utongoi wa aka na vala matwaiswa ndini wa kiwanza cha Kenya Institute of Special Education musini wa Ilovi aka aingi ni meedha mayelesia undu matereka na mavundisio Thank you so much. Jambi, be ready. Sawa? Aya, tuende. Gola. You can learn. There is nothing. Empowering ladies is something wonderful. I'm empowered now, and I'm going back to SIA to empower other ladies and women, you know. We have girls there. At least I'm going to share with them what I've learned here. And for our ladies, let's conquer this world. For all of us, let's know that the future is female and we can do whatever these men think that they can perform, also as we can perform in the world of football. Yeah, there is this challenge that sometimes if you are starting something as a woman where men are involved,
They don't take you serious. They look at you and they are looking at someone who is supposed to be following them and not doing anything. But we have lessons that we have got here that is going to make us even more stronger. I believe I'm a very strong woman because I've launched the Women League with 11 teams, and I think I'm strong. And I'm also going to launch sub-branch leagues. We already have them. They're registered. Some have launched and some are still on the ground. So as a woman, I've learned something in this course that makes me even more stronger than people see me as a woman. Sawa. Musiaisia ni utungia muvya mwanya nundu wa kusakwa kusiaisia Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na kuikala ndini wa Vilingi wa Mauvoo ndio utungia muvya mwanya na inde vaunivo twenda utinianzo mandi ndini wa Vilingi wa Mauvoo ulawete waninye Veronica Siombua ndimwendea usiaisia musio wa Ilungu ila siatiala tiwenesa.